Šesti dan zaredom traje intenzivna potraga za nestalim Matejem Perišem. Novinar TV Pink Mladen Mijatović večeras se uključio iz Beton hale i javio da su svi resursi MUP-a i dalje angažovani kako bi se rešila misterija nestanka ovog mladića iz Splita. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Danas su pripadnici rečne policije sa građanima pretraživali korito reke Save kako bi eventualno pronašli Matejevo telo. Ta potraga je, dodaje Mijatović, okončana i ništa nije pronađeno u koritu reke, što bi ukazalo da se tu nalazi telo nestalog Splićanina. Takođe, i ronioci su pretraživali teren. Mijatović je za kraj uključenja rekao kako se potraga nastavlja sve dok se ne bude rešila ova misterija. Podsjetimo, kako saznaju beogradski mediji, beogradska policija pronašla i saslušala taksistu kojeg je zaustavio nestali Matej. Taksista je rekao da se seća mladića iz Karađorđeve ulice, ali da nije bio u mogućnosti da ga primi jer je već imao zakazanu vožnju na koju je žurio. On je, međutim, rekao i da Mateja najverovatnije ne bi primio vozilo, ni da je bio slobodan, jer je delovao dezorijentisano, verovatno pod uticajem nekih supstanci.